wake mamo niki he wendo ihi wendo tigwambiria naguo ambia na mugendere wa nyoka ihiga-ini yes mugendere wa hunguriera-ini yes the other one is which one is just be love wendo we hau hari maundu maria kuherethu agwetire metaka mekiriga yes na no guthi na mbere gutuika kiriga tondu riri u niguo undu uria wigananagia andu othe athomu na matari athomu atongu na matari atongu moikaine na matoikaine airu neru yes love is a common denominator na ndiye kana Winston Churchill kana no wawire atiri even kings and queens the greatest in the world they bow down at the heavy weight of love yes tondu wendo naguo ri wana ini gutie kindu kia raini ro thiini wa thi gukira wendo wendo na ni ukuinangirwo yes ukirwo ni urugari ni kiriga ni poisoni depending na mundu wendo uriku JB ni awire iria kia wetane poisoni ri tola mundu ndakumonyarira so wendo winairwo ni kuomecha ku praise na kucakaya naguo mundu enda mundu ri ni abataraga muno nake kwendwo yes naguo he muni wainire gutire mundu utendete kwendwo exactly it feels good to be loved especially by someone you have a very warm feeling about no na cio ndungata ici cia mwirigo uyu wa Sara ri thutha u nicokete kumenya gwi kategori igiri cia wendo yes na kuruga wa jiku ni rega kuinira horo wigie wendo riku wendo uyu ni kuri kwendwo na kuiguirwo tha te kuiguirwo tha no gikota risajite wega ku differentiate maundu mau meri by the time you get it you are too far umenya kana kwendwo wendetwo yes kana ni kuiguirwo tha yes na tell science ya kuiguirwo tha ri nukikaigwa statement tariri unajua wewe ni brother yangu mdogo red flag kwana wewe te brother yangu mdogo aki unakuanga mroho safi those are not love sentiments be very careful wendo ri especially ukianjia ri hao mateire ri ufatie muno ku compliment in physical future yes ugianjia kwiro muno aje uko define character icio ni thara kuiguira they are pleasing your ego yes uikara ona no igua akirara atake akiwisheki na kwa akiro safia di compliment njega niriri indirectly arori arata how to deal with you tengura atia na nduigua uru mubango-ini wa gugutegura yes na by the time you get it ukorwo muthieire nginya magongona kwao no kagia contacts na wewe here hope ya riri etre a monumental time go pronounce na watu ma messages ya wendo ri kwiragwo cigo ta thank you that is not romantic ati I love you okandikirwa that is a dismissal no ne dismissal hithanie na irungu njega yes na ciugo thaka yes kana uthio ukagia ciugo handu cia kumukenia agakwanikira atiri hata mimi napenda hiyo song sana you are supposed to read the red flag yes this muherega wa Saras will not tell you that no akuiguire tha no gacoka kumenya ni tha waigua we mucerere muno riwa rithwite oigua atiriri
Kario. Niaje Kario? Koboa. Kutarathia kwa uria kwa Chantel. Kakuinaki. Sikuna rurashio kwani ujaambiwa? Rwau. Si ya Chantel. Si Chantel. Lakini kutarathia rusho you don't know duretitwo. Die na copy. Si Chantel na Marika kwani wewe hujasikia hizo story? Chantel uriko we. Si Chantel mmoja wa mama Jose kwani wewe. Na yule mureitha ruri uru. Okay, kwani unakasirika? Itakiwi. Anaoleka nasikia ni wase wa Nax wa dosi ka nini? Kwa joro korote donyua johi, you cannot drown your sorrows. Ojua afanta inyanya. Okay, how wicked can someone be? Kado matariva. Ginyo kaje we console na script. Na ni kweli watu kama mambo ndio. Niko wakadu edi. Ado Ado matari mundu. Na ndo ku confront. So motire moya conversation ya but no moikie. Weko wete igoro ya sande. No, news icio ri. Ndigutiga handu haceke muno kingoro. Haceke muno. Acio na organs nyingi cia quit coordinator. Ayo ukaganirwo ku mauma make sio chali ni mahandi. Gosh. Umeona gari vile zimekama. Nakwambia place jaipa darasho kayo. Waboka uraduthi yaku rethi nine maguta. Ni modo unabeba sibapi? Iko kini murakaru mundu. We tigana ni wewe. Ndio story zako By then kulize. Inji ndio ya kwenda. Wewe enda kule unaenda. Tumia Google Map. These sons of these daughters of Sarah, they can waste you if you're not careful. Na leo ndo wale me around you ni mamenya gaduredu. No matingie kwira. We ni wokora we mundu wa muico in that line gukinyirwo ni uhoro. Riu we cokaniriria message yo kamwandikira SMS. Chantel. Si ulisema najua kuhag vipoa. Ndo aba ukarakarira nginya ndwa yangi. Kwanja riu aria mathire gukungwira undu ucio. Na andu aria ucoka kumenya atiriri. O ni mamenyete o tene. They had the blueprint. No na ndio invest the feelings na time. Wihorete nginya na mwiri ukaruta wira nginya kwao. Utura mukuana nduthi kumuthiurukagia itura ta mutari. Hata samu kinuthia. Hawa ka mundu akaingirira. A serious investor. Mundu wina mituki. Ira ya na hote tu. Mathaa ukimenyithio